дар кохи фарҳангӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакии маркази вилояти Соғд шаҳри Хуҷанд ҷаласаи сеюми вазирони сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор гардид, ки дар кори он раиси вилояти Соғд Раҷабои Аҳмадзода иштирок ва суханронӣ намуд. Раиси вилоят роҷеъ ба масъалаҳои рушди сайёҳӣ ҳарф зада аз ҷумла зикр дошт, ки бо ташаббус ва дастгириҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кишвар тадбирҳои муассиру судманд амалӣ мешаванд. чунончи соли 2018 дар қаламрави кишварамон соли рушди сайёҳӣ эълон гардида буд, ки ин иқдом ба рушду тавсеяи соҳа такони ҷиддӣ бахшид. дар доираи эълон гардидани солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва бахшида ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилоят садҳо иншооти мухталиф аз ҷумла муассисаҳои иҷтимоӣ ва хизматрасонӣ бунёд ва азнавсозӣ мегарданд, ки дорои шароити мутобиқ ба талаботи замони муосир мебошанд. За выгодному сотрудничеству и говорим вам шуманы бесподобные здесь Бехмановый Олегхат. Добро пожаловать, дорогие друзья, уважаемые гости. дар ҷаласаи сеюми вазирони сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодӣ дабири кулли созмони ҳамкории иқтисодӣ Ҳодӣ Сулаймонпур, вазири мероси фарҳангӣ, гардишгарӣ ва саноии дастии ҷумҳурии Исломии Эрон Али Асғар Мунисон, раиси кумитаи сайёҳии ҷумҳурии Ӯзбекистон Абдуазиз Оқилов, муовини директори департаменти сайёҳӣ Вазорати фарҳанги ҷумҳурии Қирғизистон Киял Кенҷиматова, муовини директори сароёсти сайёҳӣ Вазорати туризми ҷумҳурии Туркия Ононру Гиёзед, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Исломии Покистон дар ҷумҳурии Тоҷикистон Имрон Ҳайдар, раиси кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нуъмон Абдуғаффорзода ва дигарон суханронӣ намуда, бобати тавсеяи ҳамкориҳои давлатҳои узви созмон дар самти сайёҳӣ фикру андешаҳои судманд баён доштанд. Подобная поддержка государства в вопросах отрасли глубоко стимулирует субъектов туризма и создает надежную основу для динамичного развития туризма в нашей стране. Следует отметить, что одним из направлений осуществляемых правительством реформ является упрощение визовых процедур, нацеленных на привлечение туристов и увеличение их потока, включая туристов из стран-членов ЭКО. В рамках принятых государственных программ развития туризма в июне 2016 года была введена электронная система оформления и выдачи виз для иностранных граждан и визов. В настоящее время в Таджикистане действует упрощенная визовая система для граждан более 110 стран иностранных государств, а также введен безвизовый режим с более чем 10 стран мира. мавриди зикр аст, ки дар ҷаласаи сеюми вазирони кишварҳои сайёҳии узви созмони ҳамкории иқтисодӣ натиҷаҳои иҷрои қарорҳои ҷаласаи дуюми вазирони созмони ҳамкории иқтисодӣ оид ба сайёҳӣ, нақшаи амал оид ба рушди сайёҳӣ, тавсеяи экотуризм дар минтақа, лоиҳаи стратегияи минтақавии сайёҳӣ, масъалаи интихоби пойтахти сайёҳии созмони ҳамкории иқтисодӣ дар солҳои наздик, вусъат додани ҳамкориҳои кишварҳои узв дар ин самти муҳим ва дигар масъалаҳои марбут ба сайёҳии кишварҳои узви созмони ҳамкории иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. дабири кулли созмони ҳамкории иқтисодии Ҳодӣ Сулаймонпур дар суҳбат бо номаяндагони васоити ахбори омма баён дошт, ки Тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди сайёҳӣ мебошад ва баҳри рушду густариши наздараси соҳаи сайёҳӣ ҳамкории кишварҳои узви созмон хеле муҳим аст. در این اجلاس اصول گردشگری و توریسم پایدار در منطقه اکو به تصویب رسید. بر اساس این اصول هر برنامه و هر پروژه‌ای در منطقه اکو بخواهد صورت بگیرد از این به بعد بر مبنای این اصول شکل میگیره. در این به اصطلاح اجلاس وزرا تصمیم گرفتن برنامه اقدام گردشگری رو توریسم رو به صورت مشترک در منطقه با همکاری دبیرخانه اکو برگزار بکنن. انشاءالله این برنامه اقدام توسط یک مشاور بین المللی تهیه میشه و در اختیار اعضای اکو قرار داده میشه و به این طریق برنامه همکاری مشترک در ساحه توریسم شکل میگیره. бояд тазаккур дод, ки минтақаи созмони ҳамкории иқтисодӣ бо масоҳати беш аз 8 миллион километри мураббаъ аз марказ ба ҷануб ва ба ҷанубу ғарби Осиё тӯл мекашад ва тақрибан 450 миллион аҳолиро фарогир аст, ки бо зебоиҳои табиӣ ва мероси таърихиву фарҳангии худ дар ҷаҳон шинохта шуданд. аз ин ҷиҳат он дорои иқтидори бузург буда яке аз минтақаҳои асосии сайёҳии ҷаҳон маҳсуб меёбад ва роҳи қадимаи абречимро иҳёгар аст.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جمهوری اسلامی ایران علی اصغر مونیسان ابراز داشت که ظرفیت‌های سیاحی در کشورهای حوزه سازمان همکاری اقتصادی زیاد است و برگزاری این جلسه برای متحد کردن کشورها برای استفاده ثمرناک این همه امکانات‌ها زمینه خوب فراهم می‌آورد. در نمایشگاهی که در حاشیه نجراس بودش دیدم که تاجیکستان هم خب طبیعت زیبایی که تاجیکستان داره، آداب و رسوم مردم تاجیک و همچنین دیدم که آب درمانی داشتش، مدیکال توریسم میتونه تو این حوزه فعال بشه. بنابراین باز سایت های تاریخی که در تاجیکستان وجود داره، همه اینا ظرفیت های خوبیه که میتونه گردشگری تاجیکستان رو فعال بکنه. پیشینه تاریخی مشترکی که با ایرانی‌ها داره، بالاخره یکی از کشورهایی هستش که مورد علاقه گردشگران ایرانی هستش که از اینجا بازدید کنن. فرهنگ مشترک، زبان مشترک، فکر میکنم باز یه جاذبه‌ای باشه برای اینکه گردشگران ایرانی به این کشور بیان. در جلسه سیومی وزیران سیاحی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی شهر دوشنبه پایتخت سیاحی کشورهای عضو این سازمان در سالهای 2020-2021 انتخاب گردید که باعث افتخار مردم تاجیکستانی صاحب استقلال است. رستمبک احمد و فیروزه مرجومیوا برای برنامه اطلاعاتی نگاه دیار.